laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ريباوين يتقل الله سبحانه وتعالى دوانو دن الادمين محمد صلى الله عليه وسلم بينغور مبدن وندي بمبدن كالا يوتر بباو مبدن مؤجري هادر غنغال دارو. ريباو دون مهورك ونهوران الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريوانو أندير دنون إذا مري أندين ترينغول بمعنى كو يونديري إكادو دينا ميدن لورو كلا على رسكي تردنين اندير لورنون إن شاء الله أودو نوكو ميدن بإذن الله تبارك وتعالى. رياندر يوترند يوبردن دن دو o yewtere himmunde wonande dendanangal suddiɓe julɓe ɓen tentini non suddiɓe ɓe tawata kadi ko wonɓe jangude e ɗeɗo duɗe janga alqur'ana e sunna faama ɗum faamu feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen assalafu salih ridwanullahi alayhim. oɗo mawdu ko dawru lmar'ati almuslima fi tarbiyati alabna. ko ɗum woni ko wiyeten rôle oɗo suddiɗo julɗo ka newugol ɓeɗo fayɓe. bima'ana ko honɗum woni oɗo suddiɗo julɗo ko honɗum o duwa kanko waɗude fi newugol ɓeɗo fayɓe wonaɓe jibinede. haray la shakka oɗo ko mawdu himmuɗo mo tawata dendanangal julɓe ɓen no hani wattude hakkille makko, dendanangal suddiɓe ɓen no hani wattude hakkille makko, surtout non ɓeɗo suddiɓe ɓe tawata ko wonɓe jangude. aray fa inna ni'ama allahi ala ibadihi kathiratun fala tu'addu wala tuhsa. nemaji allahu subhanahu wa ta'ala ɗin e dow jiyaɓe makko ɓen hiɗi mawni, ɗi kontetake, ɗi wawetake moftede. allahu subhanahu wa ta'ala wano wiri non fama bikum min ni'matin fa min allah. kala ko heɓuɗon immorde e nema ko ka allahu subhanahu wa ta'ala woni ko immori. o inni fa inna min a'dami ni'amillahi ala ibadihi ni'matul awlad. fal awladu hibatun min allahi kama qala ta'ala walillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. arayno jeya e nemaji ɓurɗi mawnude ɗi allahu subhanahu wa ta'ala nemini e dow jiyaɓe makko ɓen nema ɓeɗo ɓiɓɓe ko dokkal immorgal ka allahu subhanahu wa ta'ala. ɓiɓɓe ɓen heɓorta ko jawdi, ɓe heɓorta ko laamu, ɓe heɓorta ko feere, ɓe heɓorta ko teddungal, ko ɓe heɓorta ko dokkal immorgal ka allahu subhanahu wa ta'ala. ko ɗum waɗi a taway ɗo joma jawdijo o finansi kala ko mari fiyo heɓu ɓiɗɗo kono wawali heɓude ɓiɗɗo. tawa joma laamu himo finansa kala ko mari
fiyo heɓu ɓiɗɗo tawa o heɓali ɓiɗɗo. Tawa ko wana non dendanangal marɓe feereji e feereji sertuɗi ɓe waɗa kala ko ɓe faala docteur ɓe aduna on fo muɓudira fi wallitagol utigi fi heɓugol ɓiɗɗo. Kono si allahu subhanahu wa ta'ala okkali mo ɓiɗɗo o wawata heɓude oɗo ɓiɗɗo. Ko ɗum waɗi ɓiɓɓe ɓen ko ɓe dokkal immorgal ka allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi walillahi mulku samawati wal ard, ko allahu subhanahu wa ta'ala wodani laamu asamawuji ɗin e leyɗe ɗen. Yakhluqu ma yasha'u, himo taga konko faala. Yahabu liman yasha'u inatha, o okkora ɓen ɓe o faala ɓiɓɓe suddiɓe. Wa yahabu liman yasha'u dhukura, o okkora ɓen ɓe o faala kadi ɓiɓɓe worɓe. Woɓɓe allahu subhanahu wa ta'ala okkora ɓe ɓiɓɓe suddiɓe tun, woɓɓe allahu subhanahu wa ta'ala okkora ɓe ɓiɓɓe worɓe tun. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, maɗum allahu subhanahu wa ta'ala hawtindira ɓe o waɗa ɓiɓɓe worɓe e ɓiɓɓe suddiɓe, o okka ɓeɗo ɓiɓɓe worɓe o jillidiramna ɓe ɓiɓɓe suddiɓe. O wi wa yaj'alu man yasha'u aqima, o waɗa kadi kala on mo faala dimoro, bi ma'ana o waɗa ɓe tawa ɓe jibinta, o waɗa suddiɓe go tawa ɓe jibinta few, o waɗa worɓe go kadi tawa ɓe jibinta few. O wi innahu alimun qadir, kanko allahu subhanahu wa ta'ala ko anduɗo ko hattanɗo. Lidhalika najidu allaha ta'ala imtanna ala man kafarahu wa khalafa rusulahu bi ni'mati al-awlad, ka qawlihi ta'ala an kana dha malin wa banina idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Iden tawa kadi allahu tabaraka wa ta'ala himo wajjita e dow ɓe yedduɓe mo kanko allah, ɓe lundi nelaɓe makko ɓen, o wajjita e dow maɓɓe nema ɓeɗo ɓiɓɓe. Wano o wiri non an kana dha malin wa banin, e ko tawde o laatike ko jomiraɗo jawdi, ko jomiraɗo ɓiɓɓe. Idha tutla alayhi ayatuna, si jangama e dow makko ayeji amen ɗen, qala o wiya asatirul awwalin, ɗeɗo ayeje ko tindi aditiɓe ni. Sen daari ɗo allah on no neminno e dow oɗo kefeero Umayya ibn Khalaf, e mo neminno e dow makko bi ma'ana nemaji ɗuɗuɗi. Kono ɓayi o dartike allahu subhanahu wa ta'ala, no jeya ko allahu subhanahu wa ta'ala yewtuno fi muɗum bi ma'ana fi ɓeɗo ɓiɓɓe e ndiɗo jawdi. Wono noon allahu subhanahu wa ta'ala o wi kadi dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda. Allah wi accidan tertodan e on mo mi tagi tawi ko kanko tun ko gooto, mi waɗanimo jawle ɗuɗude, mi waɗanimo kadi ɓiɓɓe seedaɓe ɓe tawata mo seedori ɓe gite makko ɗen. Idan sen ndaari e ɗeɗo ayeje ɗiɗi allahu subhanahu wa ta'ala wajitiri e dow ɓeɗo ɓay ɓe yeddimo nema ɓeɗo ɓiɓɓe. Wa kadhalika najidu al-anbiya wal mursalin, wana non kadi en tawa e ɓeɗo annabaɓe e ɓeɗo nelaɓe ɓe laatino hiɓe nodda allaha tabaraka wa ta'ala an yarsukahumul awlad, hiɓe nodda allahu tabaraka wa ta'ala ɓe toromo yo arsikuɓe bi mana ɓeɗo ɓiɓɓe. sen daari wona oɗo annabajo ibrahima alayhi salam, o torino allahu yo allah okkormo ɓiɓɓe. kono noon annabi zakariya alayhi salam, ɓeɗo kadi ɓe torino allahu yo allah okkorɓe ɓiɓɓe, e ɓe wona ɓeɗo kadi e jeyaɓe allahu moƴƴuɓe ɓen ɓe torotono allahu yo allah okkorɓe ɓiɓɓe. wal awladu min albaqiyati salihat allati talhaqu bi abaihim ba'da mamatihim, liqawli nabiyi sallallahu alayhi wa sallam idha mata ibnu adama inqata'a min amalihi illa min thalath wa dhakara minha aw waladun salihun yad'u lahu. ɓeɗo ɓiɓɓe kadi si ɓe woni ɓiɓɓe moƴƴuɓe, ɓe woni ɓiɓɓe fewuɓe, ɓe woni ɓiɓɓe neyiɓe, ɓe woni ɓiɓɓe gollitiroɓe oɗo islam, ɓe wonay kadi moƴƴi heddiɗi ɗi tawata tawtoya e mawɓe maɓɓe ɓen ɓawoɓe yiwde ka gurnan aduna ɗo. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki si tawi bani adama on o iwi ka hoore leydi ɗo o maayi, o hooti ka lahira, dendanagal golleji ɗi o gollaynoɗin ɗi foppo ɗi taƴay si wona piiji tati. gandi ɗiɗo piiji tati ɓe maaki si tawi o tigi no jannuno gandal nafaygal ngal ɗo ngal tawoyaymo. kono noon si mo ittuno kadi sadaka ilowo bi mana heddotoɗo moƴƴere mum ɓawo o tigi mayde, ɗum ɗo kadi tawoyaymo.
ko wana noon si o tigi no acci ɓiɗɗo moƴƴo e gandi ɗo ɓiɗɗo on hina heɓugol mo ngol tumoni ko ɗaɓɓa kon koyo tawde ko ɓiɗɗo moƴƴo nelaɗo maaki si o tigi no acci kadi ɓiɗɗo moƴƴo du'antoɗo ɓaawo makko ɗum ɗo kadi tawoyeymo joni noon moɗo ɓeɗo ɓiɓɓe en andi ko ɓe nema haray noon nema allahu subhanahu wa taala on ko honɗum jogitorte ko yettugol nema on gollitira nema on nokku ka allahu subhanahu wa taala faala ɗon ko ɗum waɗi haray no holli en ɗo haray kala mo allahu arsiki ɓeɗo ɓiɓɓe haray no haani o yetta allahu tabaraka wa taala e dow oɗo nema o anda wona doole makko o okkira ɓeɗo ɓiɓɓe wona feere makko wona teddungal makko wona ngari makko wona iwdi makko o yetta allahu e dow oɗo nema o daro o dadito fi ne'ugol ɓeɗo ɓiɓɓe o ne'a ɓe needi moƴƴiri ɓe wona rewoɓe allah ɓe wona nafoɓe julɓe ɓen hara ɓe wonali yeddoɓe allah tabaraka wa taala ɓe wona lorroɓe julɓe ɓen faqad ata alislam almar'ata dawran kabira fi tarbiyati alabna faqad ja'alaha alislam ra'iyatan fi bayti zawjiha fa inna min a'zami ma yar'aha fi albayti alawlad haray anden oɗo suddiɗo julɗo mo wonɗen yewtude ɗo ko honɗum o duwa daranade fi newugol ɓeɗo ɓiɓɓe anden allah won okku jonni oɗo suddiɗo nokku mo tawata ko nokku mawnuɗo jonnimo place towuɗo fi newugol ɓeɗo ɓiɓɓe wona no jama on sikkiri noon wahayuji wonɗe arde immorde e wahayuji cheytan wi'ugol haray debbo ne'ata si tawi debbo ne'i o bonnay neydi ndin haray ɗum ɗo ko wahayu immorɗo e wahayu cheytan amma ka islam on halfini debbo on yo ne'u islam on jonni debbo on nokku mawnuɗo fi newugol ɓeɗo ɓiɓɓe bal asli ne'ugol ɓiɓɓe ɓen ka islam en taway ko ɓeɗo suddiɓe ko ɗum waɗi fewndo jihaadi ndin ari hajju ngun ari suddiɗo goo suddiɓe wurunoɓe ɓen fewndo ɗon ɓe yimmini délégation ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yini nelaɗo allah honnilirima kaɗo dina gonga min gomɗinima worɓe suddiɓe kono worɓe ɓen ɓurnirama e dow amen waɗugol jihaadi ɓe ɓurnirama e dow amen waɗugol hajju ɓawo hajju ɓe ɓurnirama e dow amen waɗugol hunde kaari bimana jokkutugol fure e ndaroygol nawnuɗo o konti moƴƴereji buyi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki rutto an oɗo suddiɗo yottinana suddiɓe kala wonɓe ɓawo maɗa fa inna husna tabauli ihda kunna taadilu kulla ma dakarti nelaɗo maaki yaw yottinana an oɗo suddiɗo e suddiɓe wonɓe ɓen ɓawo ma e suddiɗo kala mo ngol ɗo konngol an yottoto haray moƴƴagol gooto e moɗon e wondugol e moodi mum ka suudu muɗum ɗum ɗo baraji muɗum ɗin no fota e baraji ɗiyoɗo jihaadi e baraji hajju e baraji ɗowtugol fure e dendanangal ko jantiɗa ɗo idan oɗo islam waɗi oɗo suddiɗo ko aynuɗo ka suudu moodi makko no jeeya e ko ɓuri mawnude ko suddiɗon aynata ka suudu moodi makko ɓeɗo ɓiɓɓe ko ɗum waɗi en taway si tawi ama suddiɗo ko ayninaɗo ka suudu makko arande ko duwa daranade o toppito fi muɗum ko fi ɓeɗo ɓiɓɓe o ɗum ceernon o wi lidhalika najidu tariha sajjalat rijalan min jibali lilmi wal iman tarabbaw tahta riayati ummahatihim linadriba mithalan lidhalik o ɗum waɗi ɓe inni haray tariha on o bima'ana o mofti o enregistre worɓe ɓe tawata ko ɓe pelle ka gandal ko ɓe pelle ka gomɗinal ko homɓe woni ko neyi ɓeɗo worɓe ko neniraɓe maɓɓe ɓen en taway ɓeɗo ko ɓe mawni koye juuɗe neniraɓe maɓɓe ɓen haray ko ɗum waɗi suddiɓe ɓen no duwa jentade ɗum ɗo moƴƴa ɓe ƴetta misal e ɓeɗo worɓe ɓe wonɗen jantade ɗo anda ko neyi ɓeɗo ko suddiɓe ɓe tawata hari no yangino ɓuri suddiɓe meɗen ɓen ko yangino hande fewndo maɓɓe hari kuran ala ndiyam pompi ala ndiyam forage ji ala e ko nandite ɗum ɗo ɓe dendanangal piiji ɗin ko ɓe yangotonoɓe ɓe moƴƴinana hoore maɓɓe haray suddiɗo fewndiɗo o fewndo mo tawata neware hande no woodi o marangal to so ronki daragol wallito wallodire fi newugol ɓeɗo ɓiɓɓe arande eɓe jantoto ɓen ko oɗo imamujo imamu ahli sunnati wal jamaa imamu malik
ridwa rahimahullah, imam ahmad ibnu hambal rahimahullahu ta'ala. oɗo imam ahmad mo naneten fi muɗum imamu ahli sunnati wal jamaa, oɗo imamujo jarribaɗo o muññi e hoore jarrabuye o, allah subhanahu wa taala waɗi mo ñemtinteɗo ha darngal daro, wano allah o wiiri noon wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. oɗo imamujo ahmad ibnu hambal rahimahullahu ta'ala, yumma makko ko sofiya ɓe maketeno bintu maymuna bintu abdilmalik alshaybani rahimahallah. ɓeɗo nene safiya bi ma'ana ɓiɗɗo maymuna ɓiɗɗo oɗo abdulmalik alshaybani, ko ɓeɗo wonno yumma imam ahmadu rahimahullahu ta'ala. imam ahmadu jibina ka sakkitorde qarnu ɗimmo, bi ma'ana ka duuɓi timmata ɗon duuɓi temeɗɗiɗi ɓaawo fatagol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, ko ɗo woni ko imam ahmad rahimahullahu ta'ala woni ko jibina. imam ahmad eɓe jibina tawi wona e suudu ndu tawata ko suudu andira ndu ngalu, wona suudu patron ɓe. wa asha fi baytin faqirin wa mata abuhu wa huwa tiflun. ɗo e gandi jarrabuyeji ɗiɗino ɗo ara nun ɗum ɓe jibina tawi wona e suudu patron ɓe woni ko ɓe jibina. ɗimmun ɗum baaba en maɓɓe maayi hari ko ɓe togosoɓe. ɗo e gandi jarrabuyeji ariɗo hande suddiɓe buy ko haɗi ɓe niwgol ɓeɗo ɓiɓɓe, ko wiwgol haray o tigi wata wonde ka suudu, haray ko ma yalta ɗaɓɓa ko walludire, si haaju kaari e kaari waɗi tawi o tigi mara ko waɗa, o tigi yalta ƴetta paaniwal ma ɗum piletiwal, ƴetta goɗɗum waɗa e ngal ɗo piletiwal, yalta jooɗo ka trafu, o yeeba hoore makko, o yeeba ɓeɗo ɓiɓɓe, o yeeba mofte ɗe wuridi ɗen e muɗum, o wona tana kanko suddiɗon e ɓeɗo ɓiɓɓe ɓe woni jibinde. ɓeɗo ɓe wona tana e hoore ɓiɓɓe e hoore mawɓe maɓɓe ɓen taw, ɓe wona tana e hoore kawte maɓɓe ɗen, ɓe wona tana e hoore mofte ɗen, ɓe wona tana e hoore leydi ndin. ɓiɗɗo heɓe tawa goto yiyata ɓiɗɗon wiya alhamdulillah, na nene makko yiyatamo wiya alhamdulillah, wona baba makko yiyatamo wiya alhamdulillah, wona kawiraɓe makko, wona bappiraɓe, wona kawtangal, wona quartier on, wona goto yiyata oɗo ɓiɗɗo wiya alhamdulillah. oɗo ɓiɗɗo haray haysi o jibinanoka ko waɗi o woni tana e hoore makko, o woni tana e hoore ɓe wuriɗi ɓen. ko honɗum puusata ɗum ɗo ko welsidagol neniraɓe ɓen, particulièrement welsidagol mawɓe ɓen, surtout neniraɓe ɓen, ka daragol dadito datto fi newugol ɓeɗo fayɓe. haray ɓa oɗo imam ahmad o jibina wona jawdi baabe makko mari, ko wana noon baba en makko maayi kadi tawi ko paykum. ɗo ɗe gandi hande suddiɓe buysi ɓiɓɓe ɓen, si baba en mum maayi ko ƴettugol ɓiɓɓe ɓen yo haray dow awa joni ko angal fina ɓe ngure nden, haray sa daraki golla ala ko waɗe ɗum e ɗum e ɗum e ɗum e ɗum e ɗum e ɗum, ronda paykum kum susi ha o immoɗo, imma o yaha o naata e maayo o warto, ma o yaha o naata e golleji harmuɗi wano yiruɗen ni hande. ko ɓuri paykoy timmi paykoy guluji be maana e temeɗɗe joyi e goɗɗum 500 e ko ɓuri ko maayi e nder ɗanɗo ndiyam. koyɗo paykoy heewa no woodi suuɗiɗo baaben mum, kono heewa suuɗiɓe biro mum. bal woɓɓe goo ko neniraɓe maɓɓe ɓen waɗata politique, fiino ɓe ƴettira jawle baaben maɓɓe ɗen ɓe yalta ɓe yaha ɓe ukkoyo e oɗo sahara, ma ɓe yaha ɓe ukkoyo e ɗanɗo ndiyam ɓe maaya, ma ɓe yaha ɓe nanga gollugol golleji harmuɗi. oɗo nenejo o perda kunɗo paykun, taksaru hadha alwaladu fi dunya wal akhirah, o perda kunɗo paykun kaduna ɗo kun kurkanakimo kun nafamo, o perdoyamo kadi kala akhira hara o heɓirtako mo moƴƴere wal iyadu billah. ndaren oɗo nenejo nene yumma meɗen nene imam ahmad rahimahullah, ɓay baabe makko feƴƴini ko honɗum nenejon wanno, fatakaffalat ummahu bi tarbiyatihi wa hadha dawru l yanshau atfalaha ala taqwa wassalah. oɗo nenejo o dari fi ne'ugol oɗo ɓiɗɗo makko imam ahmad rahimahullah. ko ɗum ɗo woni ko nenejo duwana waɗude. nenejo on daro ne'ugol ɓiɓɓe makko ɓen, haray ɓiɓɓe ɓen ɓe ne'ete ɓe mawna e dow hulugol allahu subhanahu wa taala, ɓe ne'e ɓe mawna e dow moƴƴere, ɓe wona ɓiɓɓe nafayɓe hara ɓe wonata ɓiɓɓe lorroɓe. imam ahmad rahimahullah imo fillanade en ɗo ko honno nene makko dankorimo, hananino yummira neniraɓe ɓen,
haraɓe kamɓe kadi ɓe ƴettay misal e oɗo nenejo ɓe ndara ko honno ɓe dankorta ɓiɓɓe maɓɓe ɓen. eɗen andi suddiɗo no tampi fi ɓiɗɗo ko tawata babajo on tampa, ko waɗi dendanagal ka tampereji fi ɓiɗɗo on haalaɗon ka alquran ko nenejo woni ko Allah on sappoto hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha. Allah nenejo Allah subhanahu wa ta'ala wi kadi wahanan ala wahan, ko Allah on ko sappi tampere nenejo ka alqur'ana ko sappaki hayde wotere tampere ko babajo on tampi kon fi oɗo ɓiɗɗo. awa si nenejo on tampi fi oɗo ɓiɗɗo ha o jibinama hara yimo duwa tampude kadi tampere hertinde fi oɗo ɓiɗɗo no wonira ɓiɗɗo moƴƴuɗo. imam ahmad ɓe maaki fa hafidatni ummi alquran wa umri 10 sanawat. o wi nene an hunjinilan alquran, hina de nene an yoɓanilan mi hunji alquran. nene an hunjinilan alquran tawi duuɓi an ɗin ko duuɓi 10. hanani no suddiɓe ɓen ɓe ƴetta ibra e ɗum ɗo. kono noon si tawi suddiɗo on janggata taw o yarata ka janggete, o faalaka islam ka yewtete, o faalaka yewtoɓe fi islam, ko onno oɗo hunjorto alqur'ana ha o hunjina ɓiɗɗo makko. o wi fa hafidatni ummi alqur'an jente wa umri 10 sanawat. nene an hunjinilan alqur'an hari ko duuɓi 10 mi mari. fa hafida kitab allah wattawaahu fi sadri wa ra'atuhu walidatuhu haqqa ri'aya. oɗo ahmad ibnu hanbal o hunjindeɗo alqur'anare, o moftinde ka nder ɓernde makko. nene makko kippimo hattirde nenejo ko wawata kippude ɓiɗɗo. o wi kadi kañum imam ahmad rahimahullah kanat ummi talbisuni allibasa wa tuqiduni wa tahmiya li almaa qabla salati alfajr wa ana ibnu 10 sanawat. kanat tatakhammar wa tataghatta bihijabiha wa tadhabu ma'ahu ila almasjid li'annahu ba'idun fanduru rahimakumullahu ila almar'ati as-salihah. imam ahmadu ɓe maaki nene an laatino ɓe ɓornayno lan conci labaɗi, ɓe findina lan hara subaka on heewali, ɓe wulnana lan ndiyam komi salligoro. ndaren nenejo moƴƴo on findinay ɓiɗɗo makko on hara subaka heewali, wulnana mo ndiyam ko salligoro si ɓuuɓol ngol no woodi. hande no newi hina kembo watta reso no woodi, termusji no woodi, itawi ɓiɗɗo ma on ɗa hulita ndiyam ɓuuɓuɗalla lorrumo wulnanamo. o inni atto faji ɗi on heewude tawi ko duuɓi 10 mi mari. nene am ɓorno ɓe waɗa hijabu maɓɓe on. ndaaro o wi tatakhammaru wa tataghatta bi hijabiha. nene an tiggo ɓe suddoro hijabu maɓɓe on, ɓe ƴettalan ɓe naɓalan ka juulirde ko waɗi hari juulirde nden hino wuɗɗi. oɗo imam ahmad o yaha o juulida bi ma'ana e julɓe ɓen ka juulirde ton o janga oɗo islam o faama. ndaren hande ɗum ɗo e neniraɓe buy taw no woodi ɓe juulata subaka taw ɓe findinte ha ɓe ronka kamɓe hoore maɓɓe ɓe juulata. naafi noon ɓe andita ɓiɗɗo an on no ɗani yomi findinmo o juula ma yomi findinmo o janga laa. bal si tawi woni baabiraɓe goo ɓe ari findingol pay koy koyo nene o jon daro inna haray ɓe no fiddi ɓe hokkata pay koy tan no ɓe ɗanoro ɓe dérangeay haqqillaji pay koy e ko nandite ɗum ɗon immorde e shi'arji ɗi tawata ma anzala llahu biha min sultan. qala imam ahmad ɓe maaki falamma balagtu 16 min umri qalat liya ummi idhabu fi talabi alhadith fa inna as-safara fi talabi alhadith hijratun ila allahi alwahid alahad. o wi ɓay mi heɓi duuɓi 16 en andi tawo o hunjino alqur'ana o heɓali duuɓi 10. ɓayi o heɓi duuɓi 16 jente ko onnu nene makko makanimo. nene makko maaki ko ayyo ahmad hara yaw ɗaɓɓugol hadith, yaw jangugol hadith, andu yawgol ngol setagol fi jangugol hadith ɗum ko ferugol faade ka allahu tabaraka wa ta'ala. o wi'i fa a'tatni mata as-safari 10 arghifa sha'irin wa wada'at ma'aha surratu milhin wa qalat ya baniya inna allaha idha istawdi'a shay'an la yudayyi'uhu abada fa astawdi'uka allahu alladhi la tadi'u wada'i'ah fa asbaha imam ad-dunya. ndaren nenejo moƴƴo ɓay ɓiɗɗo makko on fokkiti nden ñande. ndaren hande siko ɗum ɗo nene ɓen woni eɓɓinanade ɓiɓɓe maɓɓe ɓen tawi ko ñamete ala o ƴetti gawri unandi waɗa ko wiyeten kaña, o ƴetti ɗum ɗo tame 10 o waɗani ɓiɗɗo makkon, o ƴetti kadi lanɗan o waɗi e saku hum o watti ɗon ko ɗum ɗo nene makko marno ko yoɓinamo. allahul musta'an allahul musta'an allahul musta'an.
yumma makko wi'animo ko ayyo ɓiɗɗo am haray si allahu halfinama goɗɗum o yeɓata haray mi halfinima Allah on mo tawata o yeɓata ko o halfina kon yahu janga oɗo ndaren o jangoyi o wonti hande almamijo aduna on fi makko haalete ha dargal ngal daro kala ka moƴƴere imam ahmadu haala hara yumma makko heɓay nde ɗo moƴƴere oɗo fi makko no ɗuuɗi kono hatten ɗo aranen imamujo goto kadi e hikkitiɓe ɓen ɗon ndaren fi ɓeɗo niniraɓe no ɓe wawa dartorde ɓe datto ɓe anda ala ko ɓe wawata wadde ko mawni ka hoore leydi ɗo ɓawoɓe rewde Allah ɓe totta dewe allahu ɗen hewtiti daragol ne a ɓeɗo ɓiɓɓe ko ɗum waɗi allah wi yo suddiɗon wonu ka suudu allah wi yo suddiɗon ñiiɓu ka suudu ko waɗi si babajon yalti bimbi bimana nene jon yalti bimbi haray ko travaux on neata ɓiɓɓe ɓen travaux on non moƴƴa mo o ne'ani wo o tigi jalata ɗimmon e ɓeɗo imamuɓe imamul bukhari rahimahullahu ta'ala imamul bukhari ɓeɗo ɓe jibina e jumare hitande temedere e capanɗe nayi bimana e capanɗe jeenayi e nayi e nde ɗo nokkure wiyetende bukhara baben imamul bukhari ɓe maayi wa huwa sahir fa kaffalatu ummu wa ahsanat tarbiyata ɓeɗo kadi ɓay ɓe jibinama baben maɓɓe maayi law imamul bukhari ɓe naneten jeyɓe sahihul bukhari ɓe wiyete rawahul bukhari haray ɓeɗo ɓe baben maɓɓe feƴƴino tawi ko ɓe togosum haray sonnaɓen yo ƴettuɗo hujja hina yo modima feƴƴin tun accita ɓiɓɓe ɓen ɓe yeebo ɓe fuɗɗe ƴettede ɓe sakite ɓe naɓire ka giɗo e ka gaño ɓe naɓire ka yiɗuɓe ko ɓe yiɗa ɓiɓɓe ɓen ɓe saako haray ndaren oɗo suddiɗo kadi ɓayi modi makko mayi ko honɗum o waɗi go'o imamul bukhari dhahabat aynahu fi sigari gite maɓɓe ɗen wumi ndaren ɓeɗo ko honɗum ɓe wanno est ce que ko tappugol hoore muɗum ma wulla huɗa ma ko nandite ɗum iwi a ñanne ñaamimo ma ɓe gerimo est ce que ko ɗum ɓe waɗuno ɓa imamul bukhari wumi nene makko fewti allahu immo jemma juula mi torikema allahu artiranan gite ɓiɗɗo an on ha ñande goo ɓe waali ka ɓe ɗani ɗon ɓe hoyɗi ima onno annabi ibrahima ari wi hey ko an suddiɗo allahu artiri gite ɓiɗɗo ma on sabu ɗuɗugol du'a ma on e wullugol magol si tawi neneje toranike ɓiɗɗo mum allah on jaabinayi ko ɗum waɗi no jeeya ko ɓuri moƴƴude ko nenejo duwa jogitade waɗa manhaju mum waɗa laawol mum du'anagol ɓiɓɓe makko ɓen harana huɗugol a gaynali a gaynata a woni huɗaɗo an e ɓuttuna aduna a gaynata haaju a wolata e hoore goto tawi ko ɗiɗo ga'idaji jogitiɗa huɗugol ɓiɓɓe ma ɓen andu si tawi ɓe woni huɗaɓe ko amɓe artanta ka suudu maɗa ɗum waɗi karama koɓe wi no yiɗa si pay kunkum bonni wiyamo barakallahu fik yarahakallah hadakallah waffaqakallah hara ko sugu ɗiɗo pay kunkum felirte bitorki allah yo allah on fewne yo allah on moƴƴine yo allah on hawrindine e gonga hara ko ɗum ɗo jogitete wona yennoje kene nde tawata alaka mahi kene yennoje ɓari ndaare nde tawata hara ko lorra woni ko artanta nenejo on ndaren oɗo ɓay o wulli bimana ha allah subhanahu wa taala artiri gite ɗen ɓay gite ɗen arti oɗo nenejo hande kadi o welti o hari mo sunino o heɓi welo welo on tuma o ɗuɗɗini hande kadi ɗuɗugol ne'ugol oɗo ɓiɗɗo makko o ƴettaynomo o naɓa ka juulirde o ƴettamo o nelamo o jonnamo karamo koɓe ɓen kana imamul bukhari nahiful jismi laysa biltawili wala bilqasir kana zahidan fi dunya wa waritha min abihi malan kathira فكان يتصدق به وكان قليل الأكل جدا وربما كان يأتي عليه نهار ولا يأكل فيه شيئا أما إمام البخاري باب ما بيأتنا جودي بروني نديدو جودي بلاتي نو يبجتينو نديدو جودي بيت صدقة hariko go kunni be nyaamaino dum do serti enene be buy hande si tawi biɗɗo mabbe woni ittowo sadaka an kay yada wo hida bonna ida jetta jawdi mani wada dum edum hara sa wanna dum do edum ampe samo wadugol odo sadaka odo o woni ko ittanodo sadaka o nyaama ko fandi o woni neddo ne'ido nene makko ne'imo e hore moƴƴere ha imamul bukhari be maki maghtabtu ahadan qat mundu alimtu anna al-ghibata haram imamul bukhari be maki mi nyoali goddo ha hande kami anduno nyore no harmi mi nyoali goddo ha hande kami anduno nyore no harmi imamul bukhari be maki inni la arju an alqa allah wala yuhasibuni anni ghtabtu ahada mira jortinde mi tawoyta allah
hara Allah o hasiba taala wondema mi ño'i kaari en andi ɗum ɗo ko homboneyimo ɗum ɗo ko yumma makko yoni ko yumma makko ardinani ɗeɗo mofte tawgol deftere ɓurde sellude si wiye alqur'ana on e defte julɓe ɓen si alqur'ana ittama deftere ɓurde sellude ɓawo alqur'ana ko deftere nde imamul bukhari windi nden no wiye sahihul bukhari ko hombo woni ko dankimo ne'imo ha o windi ndeɗo deftere ko nene makko ɓeɓe nanɗen ɗo inde mum imamujo tammon imamu shafi'i rahimahullah imamu shafi'i oɗo kadi ko yumma makko woni ko ne'imo oɗo o jibinano tun yumma baɓe makko feƴƴini fa nashafa shafi'iyu yatiman wa asbaha masirahu murtabitan bitasarrufi ummih fa in kanat al ummu aqila hadiqa fa innaha la shakka sayuhayyi'u lit-tifli asbab as-sa'adati wan-nash'ata as-salihah wa in kanat al-ukhra fa innaha sata'ridu liwaladayha ولدها للشقاء والمستقبل المضطرب haray ɓayi oɗo imam malik o wonti yatimajo hande kadi tawi battane makko on no yowdiri e fewjande yumma makko itawi no nenejo on woni ko haqqilɗo haray o préparanay ɓiɗɗo makko on sabu yo male aduna e l'ahira o prépara ɓiɗɗo makko on préparande labande amma si tawi ko nenejo bonɗo o weeɓitay ɓiɗɗo makko on malkisayde aduna e l'ahira o weeɓitanamo battane bonɗo ɓiɗɗo on tawa alaka memmino hakkunde bimana jama makko on ɗum ɗo ko hasi kon ko iwata ko sabu bonugol neneɓe ɓen en tori allahu yo allah moƴƴin alhaaliji dendanangal neneɓe ɓe moƴƴin alhaaliji ɓiɓɓe ɓen wa kanat walidatu shafi'i dhatu hadqin wa dhaka'in wa tafaqquhin fi ddin wa quwwatin arida wa qudratin ala al istinbat nene imamu shafi'i tay ko sonnajo marnoɗo haqqil ko sonnajo faamunoɗo sonnajo janguɗo marnoɗo doole jane fi wawugol suutugol ñawoje ɗen oɗo suddiɗo o neyi oɗo imamujo ha oɗo imamujo ɗen andi no jeeya e goto e imamuɓe ɓe tawata madhabuji mun ɗin en wallitorayɗi fi famugol dina allah o kan no wiye madhabu al imamu shafi'i ma wiyen ashafi'iyya ko wana noon kadi sen daari oɗo imamujo imam malik rahimahullah oɗo kadi ko yumma makko woni ko ne'imo yumma makko ko wiyete ko al aliyatu bintu sharikin ابن عبد الرحمن الأسدية دفعت أمه لحفظ القرآن الكريم فحفظه وأرسلته إلى مجالس العلماء فألبسته أمه أحسن الثياب وعممته ثم قالت له اذهب فاكتب الآن ولم تكتف أمه بالعناية بمظهره بل كانت تختار له ما يأخذه عن العلماء فقد كانت تقول له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبة قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم وقال مالك وسفيان قرينان هري سنداري أورو كدي إمام مالك باي بابا مكو فكيني هاريكو بايكو hande kadi yumma makko toppiti fi ne'ugol mo oɗo sonnajo mo nan ɗon inde mum ɗo o ƴetti oɗo imam malik ko paykum o nabi mo fi yo hunjo alqur'an o hunji alqur'an ɓay o gayni ɗon hande suddiɓe buy ɓiɗɗo maɓɓe si hunjike alqur'an hande kadi koɓe yondinor ɗum ɗon haray ɓiɗɗo an on hunjike alqur'an o gayni jangude joni yo yaw non o ɗaɓɓoya kadi jawdi laa andu o fuɗɗike noon heɓude laawol no jangira hande kadi nene makko ƴettimo ɗon naɓa mo ka jangete ɗon ɓornamo coñci labaɗi ƴetta kaalare taranamo wi'anamo yahu non joni winda bimana ɓay yahu jiki alquran joni yahu non winda hadith nene makko yondinorano ɗum ɗon nene makko suɓanaynomo kadi ko jangoyta kon bimana e juuɗe karamokoɓe ɓen o wi'amo yahu ka rabi'a sa hewti ndaaru needi ndi rabi'a ne'i ndin janga needi makko nin atto a jangude gandal makko ngal imam malik ɓe tampi fi jangugol gandal ɓe sonji haa ñande goo tawi ko yo ɓe ñortu suudu maɓɓe ndun ɓe yeeya leɗɗe suudu ndun fii yo ɓe waawu heɓude ko ɓe wallitora fii yo ɓe ɗaɓɓungal ɗo gandal haray anden imam malik imamu shafayi ɓe maaki ɓe tawi karamokoɓe ɓen jantama malik ko hoodere hakkunde karamokoɓe ɓen ɓe maaki malik e sufuyan ɓeeɗo ɗiɗo ko bimana ko eɓɓindireteɓe ɗiɗo haray
oɗo kadi ko yumma makko woni ko kippimo hiɗen andi ko hombo woni imam malik rahimahullahu ta'ala. haray jowaɓo mo sakkitorten on e oɗo jilsa ɓay en wawata jewtude ɓe fuu ɗo cheikh l'islam ibnu taymiyata rahimahullah ɓe ɗo ɓe nan ton inde mum no wiye ibnu taymiya ɓeɗo kadi yumma maɓɓe tambitino fi maɓɓe dankitiɓe ɓe woni waɗoɓe jihaadi jannoɓe nodda ha ñande goo ɓay ɓe neeɓiɓe yiidale yumma maɓɓe ɓe windani yumma maɓɓe leeter ɓe wi'i haray nene miɗa gantino e moɗon sabu en wayri yiidude mi ala heɓude komi naɓana on mi ala wonde moggon on mi kurkano on en andi siko nene ɓe buyi hande kon ɗum ɓe innata haray min si tawi a addantalam fuyi wota noddam kaari darnani nene mum étage kaari naɓi nene mum hajju kaari waɗi ɗum e ɗum kaari soodi parcelle nokkel kaari anda jooɗi ton tun janngugol a anday si tawi ko ngal gandal ma woni ko gaynante ma si ko ɗen defte ko nandite ɗum immorde wahayuji cheytan ndaren oɗo nenejo ɓayleteron hewti kon nun o jaabi o inni waladil habib arradi ahmad ibnu taymiya wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfira wa ridwan fa innahu wallahi limithli hadha rabbaytuka wa li khidmati al-islam wal muslimina nadhartuka wa ala shara'i ad-din 'allamtuka wa la tadhunnanna ya waladi anna qurbaka minni ahabba ilayya min qurbika min dinik wa khidmatika lil islam wal muslimina fi shatta al amsar bal ya waladi inna ghayata ridai alayk la yakunu illa biqadri ma tuqaddimuhu li dinika wal lil muslimin wa inni ya waladi lan as'alaka ghadan amama Allah an bu'dika anni li anni a'lamu ayna wa fima anta walakin ya ahmada سأسألك أمام الله وأحاسبك إن قصرت في خدمة دين الله وخدمة أتباعه من إخوانك المسلمين رضي الله عنك وأنار بالخير دربك وسدد خطاك وجمعني الله وإياك تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله والسلام عليكم ورحمة الله أودو ليتري مكمجموع الفتاوى ka sengo derol ka mujalladu noga e jeetati sengo derol cappanɗe nayi e jeetati jento ɗen oɗo wayrondiri e yumma makko o windani yumma makko leeter haray himo gantinade ko honɗum nene makko maaki ni'matil wa ni'mal bimana al ibn o wi'i ko an yo ɓiɗɗo an welowolan ahmadu ibnu taymiya haray an kadi mi hiwrike ma hiwrandu islam mi waɗanima mi torekelmi allah yo yafanoma o welema haray andu mi wondiri allah ko ɗum ɗo woni komi ne'irma ko ya kurkano islam on kurkanoɗa julɓe ɓen haray mi ƴettima mi takkanima allah haray fiya kurkano sharia dina islam kan ko ɗum woni komi jannuma wota sikkudey ɓiɗɗo an wondema si tawi ɓattagol malan wonugol ma moggo an no ɓuranilan ko wonata ko moggo dina maɗa kan kurkanoɗa dina kan kurkanoɗa julɓe ɓen e lendana e nokkeli sertuɗi e saare nden o wi ko ayyo ɓiɗɗo an andu min ko weltiranta ko ala ko weltinirtalan hewtiti embere ko ardinanta kon dina kan ko kala no yangoranɗa ka ɗo dina andu ko non woni ko weltinirɗalan min nene ma haray ɓiɗɗo an andu ñande dargal mi darota ko yeeso allah mi wiya ahmadu ko on ɗum hanno wona moggo am ko ɓay miɗa andi ko on to wonɗa miɗa andi koye honɗum wonɗa kono noon ñande dargal ahmad mi daroto yeeso allahu mi landoma si tawi a raɓɓinɗinike kurkanagol kaɗo dina e kurkanagol musidɓe ma ɓen ka julɓe mi daroto ñande dargal min e ma ñaho en haray mi torike allah yo allahu jalbin lawol magol o welema o tabintina tefpe maɗen kala ka wonɗa mi torike allah yo allah o hawtindiran min e maɗa e ahmad ka sengoley arshi makko assalamu aleykum wa rahmatullah ko ɗum ɗo woni ko nenejo jaabino ɓiɗɗo makko on ya layta al ummahat tatamathalna bi hadhihi al alwafiya al aqila haray no hanani no suddiɓe ɓen ɓe nandintino e oɗo sonnajo wono ɓe wirata noon fatashabbahu bihim fa in lam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu haray neneɓe ɓen no hatton jini e piiji ɗiɓe wallodirta ɗiɓe wallitorta fi ne'ugol ɓeɗo ɓiɓɓe hunde arandere nden koyo nene jon suɓu gorko moƴƴo si hewti ka reseɗa ma hewti ka ɓiɗɗo ma o rese suɓanmo gorko moƴƴo hulowo allah jangowo dina jannowo noddanowo dina hay so ala hunde risina oɗo ɓiɗɗo ma o go'o ɗimmum ɗum wonu an kadi jangowo an nene jon
wona jangowo deftere allahu nden, wona jangowo sunna nelaɗo, wona iwtirowo ɓawo nelaɗo e sahabaɓe ɓen e tabi'ina en e tabi'ina en. finde ma nde wona finde nde nelaɗo e sahabaɓe wonno e muɗum. dewal ma ngal katoɗa ngal hawrodira ko nelaɗo e sahabaɓe wonno kon e muɗum. jikkuji maɗin ɗi wona jikkuji moƴƴuɗi ɗi nelaɗo e sahabaɓen e sonnaɓe julɓe ɓe wonno e dow muɗum. tammun ɗum wona ne'otoɗo nedi moƴƴiri. hara ɓiɓɓe maɓen ko ɓe nanirte kon ko konguɗi moƴƴuɗi, ko ɓe yirete kon ko golleji moƴƴi. hara ko ɓe yimɓe ɓe yidete ɓen kadi ko yimɓe moƴƴuɓe, ko ɓe yiyata kon ɗa ndara koko ɓe moƴƴi, koko ɓe nanata kon ɗa wola koko moƴƴi e ko nandite ɗum ɗo. kono noon kadi suɓanoɗa ɓiɓɓe maɓen kadi nokku moƴƴo ka ɓe wona. suɓanoɗa ɓe wondiɓe moƴƴuɓe tawaɗa andi ko hombo ɓiɗɗo ma o ñallidata, ko hombo o hiiridata, ko hombo o wowlidata, ko hombo o immudata, ko hombo o jooɗodata. ɗum katoɗa ɗum ɗo wona. hay si ɓe wi haray on no metti fi ɓiɓɓe makko ɓen yahata hay nokku a fottata e maɓɓe himo jogitiɓe tun. wallahi l'azim kala accituɗo ɓiɗɗo mum on travaux je ɗen ne'i o yi'ay wondema ko travaux on ne'animo, ko wana noon kadi kala ɓe wuridi ɓen ɗon kadi anday ko travaux on ne'i. haray ɗum ɗo no seeɗitora guite ɗen kala jooma hakkil no andi ɗum ɗo. nene jon no jeeya ko wallitorta kadi waɗugol du'a. o wona torotoɗo Allah yo Allah o fewnu ɓiɓɓe makko ɓen simo juulude. o toro Allah yo Allah o fewnu ɓiɓɓe makko ɓen. o ɗuɗɗina waɗugol du'a, o ɗuɗɗina toragol Allah, wallinora, o ɗaɓɓa kadi kanko sonnajon wondiɓe moƴƴuɓe. ɓe tawata ko ɓe wasiyotomo haray ko yo kato no ne'ira ɓiɓɓe ɓen. kono so tawi o ɗaɓɓi wondiɓɓe aduna wiyoɓe haray min ɗo gila mi fuɗɗi yeeyugol ɗo, mi fuɗɗi voyage ude mi yaha Mali, mi adda basin ma mi yaha Côte d'Ivoire, mi soodi parcelle ɗa, mi darniri ɗa, haray joni ko Dubai mi faala yarde. e tawi ko ɓeɗo anduɓe faalama yeyinde Madina maɗa kam perda aduna e l'akhira. suddiɗo on tawa ko suddiɓe moƴƴuɓe, tawa si ɓe yi'ima e hoore ɗoftare Allah ɓe wallitotoma. si ɓe yi'ima ka Allah on yeddete ɓe pottinte ka Allah subhanahu wa ta'ala yeddete ɗon. haray en tori ka Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu moƴƴinan en suddiɓe ɓen, neniraɓe ɓen e bandiraɓe ɓen e sonnaɓe ɓen e ɓiɓɓe ɓen. o arsika ɓe daragol wallito wallodira e babiraɓe ɓen newgol ɓeɗo ɓiɓɓe moƴƴa. en torike Allah yo Allah o fewnu dendanangal ɓiɓɓe julɓe ɓen, waɗa ɓe ɓuttu ɓernde wonande mawɓe maɓɓe ɓen, waɗa ɓe ɓuttu ɓernde wonande islam. hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.